Buddo yagaruka n'ekikopo kya basketball eya batano bwa nyuma yo kusinga St Bernadette ya Rwanda ebigoba 976 okusingura ekikopo kya kabiri bwa nyuma yo kusingura kya basketball ya bashate ya bojo. Yo Kitende yasingura ebikopo bina ebirimo cy'omupira gw'abojo gw'ebigere aho basinga Amose ya Uganda gori na haribiri okurabira mu kusumura za penalty bwa nyuma yo kugwa kikazi gore mu handejo. Aba basingura n'ekya basketball yabishiki barukutera GS Marie Rain ya Rwanda ebigoba 5 hariya na mushanjo n'ekyo kubaka aho basinga Sentono ya Uganda gora 8 hariya 36 otireho n'ekya basketball ya bashatu anzantu kuramashimirwa minji munonga tournament beguma kuko nabagambire tutandika tournament nibenesingo kuko tournament zone tugirema muka turamashimirwa minji echo twakoze n'icyo timu za Rwanda zona zibeze runonje bina bana baronje bakushutinga je no kusinga echo twakoze tukastabasha abana bitu twabagambire tournament y'Europe kokimu as defending champions onji yampuliranga katonda mulungi nyo kusaidia fatuyambe all the way from zonal, district, national, East Africa, hopefully Africa. We're going to take them. Puliranga. My heart is full. Na yera tukomye wanu twagala kweyongera ko kubanga ebyamizanyo byankizo nnyo.